Ambil apa? Lombok. Endi? Iya. Pedes. Endi? Lombok endi? Endi gak kalong? Endi? Gak kalong. Ambil roti nak lu. Endi? Roke maem di maem ke maem. Pedes karo kayak es. Oke. Karo kayak es pedesan kapok. Ngawur iki mules engko. Terus entekno. Entekno kok Sabar. Iki. Aduh dimu. Mana sakit? Apa endi? Endi gak entekno Iyo. Nangis. Nangis. Kalau kayak umbe yo. Ayo, tulisan lagi kayak ibu yo. Nangis. Nangis. Nangis tuh. Irangnya mas. Ireng. Irangnya kepedisan. Halo yo yang nangis. None tambah iki lho mbok yo. Desita Apa ya? Nangis ya. Nangis. Nangis deh. Nangis lah. Nangis le. Okai. Apa Nangis deh. sih? Oh, ngene. Nangis abang. Abang ireng ah. Apa? Nangis. Nangis. Gila. Entak nih. Kok gak pedesan, kok pedes hilang. Tapi tambah siji iki. Dang. Nyarah boe. Nangis. Asia nama segitu karo. Kasian deh. Asian Dang kowe wani gak? Kak. Piye gak wani? Kan abang toh, abang iki legi gak pedes. Ih. Dang coba. Pernah lihat pakku. Dan pakku mana-mana. Nandang. Apa iya? Legi Kalek toh. kayak mas tamu mas. Sang abang ki legi. Iya. Ya. Abang legi ya. Legi abang ki. Habiskan kok pitikmu mati tuh kawan. Amin. Ini rotine kowe. Mah, Mau iya. coba. Bosok no mas kedon. Ora sok nang. Kayak jarum. Jarum apa? Jarummu. Sambal. Mbah. Bau. Rambutmu nek klabangi po? Hah? Rambutmu nek klabangi. Sing gawe sapa? Makku. Makmu.